मियोई कया कांग्रेस ता संगलखरे कांग्रेस नत्रबदि लेबाक असे कनबा ngamlaroi haibagi thajaba nongmagi miyamgi wakalda khanba hengalakle ibobe laingak fai fatte haigadaba miyamde makhoina machin menduna thamle aduga makhoi khaktana laingak fai haijabane loken wangjing tentha assembly constituency ge manungchana leiba lamlamge local leader tare na congress party da changlakpada manipur pradesh congress committee na okpagi thauram ama ngarang congress baban da pangthokre ngarang congress da changlakhraba leader sing adude laisram chauba haubam rajen moirangthem loken naurem kennedy huidrom sanayai thoksom devananda sanasam ratan kumar ni thauram ga mari leinana clp leader o ibo bin hai bharat ke sangvidhan amadi democracy asi congress natrabade yararoi haibage wakhalonda congress party bu thajaduna changlakpagi damak nungaiba poe congress workers singna ima ibel singda thangna Yannaba Hotnakhiba amadi Nongmeina Kapkhibagi maram sengdorokadabani maira paibi tha asigi marigi numidang pung 9 lom tabada hairok part 3 taurangbam leikai gi ima ibel singda congress worker oiba miyoi anina thang paiduna chenthoklaklaga Yannaba Hotnakhiba amadi khulai paiba congress worker mari romna miyamda onsinduna Nongmei Kapkhiba dugi maram athuba matamda laibak miyamda sengdorokadabani natrabade aingi oiba thabak sing laukhatnaba mari lainaba singda taksilagani haina hairok part 2 taurangbam leikai dage maira paibe thoksom ongbe bimolana ngarang leikai asida pangthokiba paugi mifam amada phongdokhre mahakna makhata na hai taurangbam leikai da thokiba khatna chainabagi matangda leikai asidage taurangbam ongbe mina mapuroiba ibotombana media gi thongda natanataba aranba wafam kaya haijilakba dusu laibak thibani hairaduna yamda onsilaga nongmai kapna bohonariba miyoi singna pairiba nongmai ase mari lainaba singna thigat pinabasu apil tawrakle paugi mifam aduda taurangbam leikai gi maira paibi singsu saruk yakhe pistoki wari shananaba nscn im ge lusingba sing delhi da thungkhre nscn im ge th muiwa yauna makok thongba lusingba sing center ga mathang round ge pistoki wari shananaba new delhi da thunglakre naga lusingba sing asina ngasi home ministry gi advisor amasung hanage ib ge special director Akshay Kumar Misra unaraba yai masigi matung sagol sel numitta Ministry of Home Affairs ki Additional Secretary North East Piyush Goyal unaraba yai mifam adu da center ki maiki dage IM na demand tawriba to khwai ba flag amasung constitution ki wafam adu handokna namba taksin gani haina senior government official amana phongdok le center amasung naga lusingba singna matam sangna panduna laklaba issue asigi chapchaba waroisin ama athuba matamda purakpa pamle Neda North East Democratic Alliance ki chairman su wadiba Assam ki chief minister Himanta Biswa Sharma amasung Nagaland ki chief minister Naifiu Riona Santigi wari shanaba si makha chathanaba kanna honaduna lakle makhoina Nagalu singba wadiba muibabu unaduna wari shanaba si makha chathanaba taksinduna lakhibane center na pistok asige interlocutor oina hablakhiba Nagaland gi governor RN Ravina Tamil Nadu da transfer tawkibaga September kunda center gi mihut oina Misra Kohima da laktuna naga lusingba singi wari shanaba hauki amasung makhoi gi mathangi round gi damakta Delhi da laknaba barton tawrambane nscn im amasung atai lalawlup singna ing 1997 da India government ka ceasefire agreement sign tawnarba matung hauzik phawbada round marifu hena wari shanakhre hauzik phawbada naga group sing asigi demand kuntraga mathoirom center na ayaba pirakhabasu Tokhaiba flag amasung constitution gi wafamda hauzik phawba yanadana leiribane thavak haidok tabage mikhal boycott tawraga le Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL amade Manipur State Power Company Limited MSPCL gi makhada tongan ba posting lawnaba pangthokiba examination gi result mikhal mamangda haidok trabade candidate lak amage imung manung sing yauna mikhal boycott tawbage khongjang changsilagani haina All Manipur MSPDCL amadi MSPCL exam completed candidate 2019 ge General Secretary Loitongbam Juliana Phongdokhre ngarang association asina sinduna Imphal ge Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unabagi thoramda Juliana hai Manipur State Power Distribution Company Limited amadi Manipur State Power Company Limited ki makhada tongan ba Group C amadi D ge posting launa ba haukiba kumja 2019 ge December da notification thoklaba matungda kumja 2020 gi January tha da exam tawkhe thavak lawbagi exam pangthokiba chahi anirom faraklaba phawba fal haidoktana leiriba se laingak asigi asonbane exam haidoktana leiriba sige mayokta
एसोसिएशन की माइकैदगी कयारक हन्ना लैंगाक्ता तक्सिंदुना लाखिबने हौखिबा सेप्टेम्बर 15 दसु एसोसिएशन असिना मेमोरेंडम अमा चीफ मिनिस्टर द पिसिनखि अमदे खोंजंग संगसिननबा सेम साखिबने अदुम ओइनमक लैंगाकी माइकैदगी सेप्टेम्बर 10 फाउबगी मनुंगदा हाइदोक्लगनी हाइबगी थाजबा पिरकपदगी मतम खरा खोंजंग हंदोखिबने अक्टोबर 3 यौरबा फाउबा लैंगाकना पीखिबा थाजबसिंग थबक्ता ओंथोक्त्रबदे एसोसिएशन असिगी थौमिसिंगना वाकत खोंचत अमा चटननबा होनबदा पुलिसना थिंगजिंदुना चलहनखिदे हाइखे ए सरदागे स्कोट सिंगी मरक्ता थोखिबा मी हाटपगी थौदोक्ता चेनबा पर्सनल कैसुम संग यौख्रे था असिगी अमदा बीजेपी मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट ए सरदा देवीगे ब्रह्मपुर अरिबम लैकाइदा लैबा युमदा ड्यूटी तामिनबा स्कोट मसेलगी मरक्ता नोंमै कापनबदगे पर्सनल अमा सिखिबगी थौदोक अदुदा चेनबनी हाइबा पर्सनल अमा ngarang chief judicial magistrate Imphal Eastna tha asigi 10 fauba numit 15 ne judicial custody remand pikhre mahiroi lising ama lemna UPSC ge coaching pigane laibak asigi maming leraba IAS coaching academy gi makhada LBAS NAA IAS amasung City University Punjab na social reformist nisikanta sapamga khusamnaduna lamdam asigi lairik laisu hairaba made coaching chatnaba sel laijadaba mahiroi lising ama खंगतुना लेमना UPSC की कोचिंग की खुदोंग चाबा पीगनी हाइना ngarang लाउथोख्रे महिरोई सिंगदा फंगनगदोरिबा UPSC की कोचिंग के खुदोंग चाबा सी ऑनलाइन की खुथांगदा ममिंग लैरबा IAS कोचिंग एकेडमी LBASN AA IAS की मखादा सिटी यूनिवर्सिटी न फंगनगदबने कोचिंग असिगी दमक अमदे यूनिवर्सिटी असिदा महि तमनिंगबा स्टेट असिदगी मसागे सही 19 दगे 13 की मनुंगदा लैबा अमदे क्लास 12 पास तौरबा महिरोई सिंगना ऑनलाइन की खुथांगदा रजिस्टर तौबा चंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लोयरबा मतुंग ऑनलाइन की खुथांगदा इंटरव्यू अमा पांथोक्तुना कोचिंग असिगिदमक खनगने कोचिंग असी चलिबा चही असिदगी हौरगनी हाइरे हिरम असिगी मतंगदा थंगाल बाजार दा लैबा होटल संगाई कंटिनेंटल दा पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा सोशल रिफॉर्मिस्ट निसिकांत सापमना हाइखे लमदम असिगी महिरोई सिंग UPSC कोचिंग गिदमक मापान लमदा चटपदा लुपा लाख कयागी मथक्ता तिंगले लाइरिक्ति तमजनिंगबा लाइरबा महिरोई सिंगी ओइनदे UPSC गे कोचिंग याउननबा सेल लैतबदगे निंगबा काइना लैबा कया अमसु याउरिबने अदुबु सिटी यूनिवर्सिटी अमदे LBA SNAA IAS ना लमदम असिगी महिरोई सिंग असिदा पीगदोरिबा खुदोंग चाबा से अचौबा थौजाल अमगुंबने बिजनेस हाइबसी कथोकपने मियामगी थबक तौबदा तुमिन्ना अमदे मपाल नाइदना तौगदबने सिटी यूनिवर्सिटी अमदे LVASN AA IAS ना लौरिबा थौदांग असे मखोई मसागी कानबा नत्ते मियामगी दमक कथोकलिबने लमदम असिगी नहासिंगदा असिगुंबा खुदोंग चाबा अमा फंगन्नबगीदमक महाकपुसु सरुक याननबा खनबिरकपा थागतनिंगाइने लमदम असिगी नहासिंगनसु खुदोंग चाबा असि लौबियु खुदोंग चाबा असिना लाकदोरिबा UPSC गी एग्जामदा मणिपुर गे डिजिट अनिगी मथक्ता माइ पाकपा ngamlagani हाइबगी थाजबा थमली हाइनसु महाकना मखाताना फोंदोखे पाउगी मिफम अदुदा सिटी यूनिवर्सिटी गी मैनेजिंग डायरेक्टर मनवीर सिंघाना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की मखादा लमदम असिगी सोशल रिफॉर्मिस्ट निसिकांत सापम गी लमजिंग लमताक मखादा मणिपुर गी नहा मसिंग यामना IAS की कोचिंग लेमना फंगननबा वाखलोंदा खोंथांग असि संगसिलकपनि हाइना फोंदोखे अमरोम द सिटी यूनिवर्सिटी दा मखाताना महि तमनिंगबा अवांग नोंगपोकी स्टेट सिंगी महिरोई सिंगी दमक लुपा करोड़ 30 गी स्कॉलरशिप सु लाउथोखे लेमना UPSC की कोचिंग फंगनगदोरिबा सिगी अकुपा मरोल गी दमक 9863707439 SS Care Solution Imphal 9115600030 LVA SNAA amasung 9774184433 City University da pau phorokpa yagani haide aroibada tabiriba pungdamakpu thagachari